Ajde, nekaj zabavno napravi. Ok. Nika, daj si stavi kapuljaču na glavu i sakri pletenice. Ti da si u guzicu možda u tavan. Nabavit ću si odvratnu fake periku, pošto ima ova tam ljubičasta. Imaš jako ružnu periku, ako gledaš ovo, molim te si ispopravi. Sad smo na totalnom džumbusu. Long story short. Da. Šubidu, Buzz, Sprite, Coca-Cola. Ne možeš, to radi. To nije moj vlog, to je njegov vlog. Sad sve ovo cenzuriraj. Da, idemo mi kupiti trepavice, bye. Tranzicija. Stari moj, pa s tobom se družiti tijelo vježba. And I wonder why I'm fat. Big Mac menu sa kečapom, 2 dupla cheeseburgera, 1 cheese sa kumpirićima, chicken menu i majonez sa strane. Di je ona? Čilira. Ajmo se kladiti koliko ljudi će zaustaviti Niku do ulaza. Ja kažem još 4. Ja kažem 13. Ali fotke, broje se fotke. Ok. Isuse, kaj je sa fucking brightnessom? 1. 2. Imam ti maramice u... Jesi taki u operi pila jučer? Sad bi se za video zalila sa kolom, neki malo mjesto, sad idem na stage. Gdje ko bi rekao? Ko bi rekao? Debil, nije ni bitno. Ok. Ma ne, sve ok. Super si, ko bi rekao. Evo. Luka kad snima. Da vas čujem, ajmo! To zašto ti stari moj? U redu. To je glavni u dizelu već zadnjih sat i pol. Da. Čekamo vatrogasce. Ovo mislim da su stigli. Jesu. Ti što snimaš? Ajde, ja sam baš ti. Ti snimaš za ruku ili? Ne, za sebe. Jednog dana će ti biti žao. Smut! Žari. Nemoj, bare. Nemoj. A ful je osjetljivo. Možda ak si pić. Behind the scenes. So. Ok, sad. Pa izgubili. Ej! Glupane. Da. Isuse, kako piće. Nemam više baterije. Evo mi smo isto youtuberi. Isuse. Čekaj, to je... Had me out like a light, 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 yeah. Samo jedna osoba od svih koja će dobiti ovu malu. Okej, ko zadnji će
Kaj se ja sad rekla? Kaj se ja... Ko zadnji čušta? Pa da, ko zadnji čušta? Ja